салом арз мекунам хидмати шумо бинандагони арҷманд, мухлисон ва ҳаводорони футболи тоҷик. гузориши мустақими мо аз варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе оғоз мегардад ва инҷо баъди чанд лаҳзаи дигар бозии байни дастаҳои Барқчӣ ва Ҳосилот дар доираи бозиҳои лигаи олии мамлакат шурӯъ мешавад. ва мо шумо ин бозиро ба таври мустақим тамошо хоҳем кард. خب دوستان ارجمند الله ҳаятҳои дастаҳо ро дидем ва Хуршед Дадабоев дар бозии имрӯза довари асосӣ аст дар дидори дастаҳои Барқчӣ ва Ҳосилот ва ин бозии даври 17-уми лигаи олии мамлакат аст ки ин ду даста байни ҳам доир мекунанд. خب новаст аз ин ки бозӣ дар хонаи дастаи Барқчӣ доир намешавад, яъне дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор доир намешавад, ба хотире ки онҷо таъмир рафта истодааст. боз ҳам мо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе шумораи андаки мухлисонро мебинем, ҳам аз тарафи Ҳосилот ва ҳам аз тарафи дастаи Барқчӣ. ҳоло Алидин Турдиев дар экранҳои мо шумо аст, сармураббии дастаи Ҳосилот, ва капитани даста Шеридин Бобоев баъди чанд лаҳзаи дигар бозиро шурӯъ хоҳад кард. садои шакидовар ва аз маркази майдон Шеридин Бобоев бозиро оғоз мекунад. мо ба ҳаятҳои дастаҳои Барқчӣ ва Ҳосилот ба таври пурра акнун таваҷҷӯҳ мекунем. ҳайати дастаи Барқчӣ шаҳри Ҳисор. рақами 1 Куае Готсон, рақами 24 Абдурауф Ғафорзода, рақами 11 Шаҳриёри Иноятулло, рақами 13 Жайрус Онана, таҳти шумораи 4 Қамариддин Ғафорзода, Ҷовидон Хушвақтов, рақами 8 33 Артур Патрик, Фримпонг Боатенг, 49 рақами 17 Меҳрубон Ҳамидов, таҳти шумораи 14 Азизбек Далиев, рақами 63 Шерзод Раҷабов, сармураббии дастаи Барқчии шаҳри Ҳисор Алифбек Беромов. хуб яке аз талафотҳои калоне ки ҳоло дар ҳайати дастаи Барқчӣ аст, ин набудани Билол аст, бозингаре ки дар ҳайати ҷавонони то 20 сола дар бозии марҳилаи интихобии ҷоми Осиё Билол Бобоев осеб гирифта буд. бозингари дастаи Барқчӣ аст, албатта аз ҳайати мунтахаби Тоҷикистон онҷо осеб гирифт ва имрӯз дидем ки пироҳани ӯро ҳам дастаҳояш бо худ ба майдон оварданд ва дар акси хотиравӣ бо ин ҳаракати худ фаҳмонданд ки онҳо бо Билол ҳастанд ва ҳарчи зудтар сиҳат шудани ӯро интизоранд. خب اکنون با هیئت دسته حاصلات توجه میکنیم. هیئت دسته حاصلات رقمی 1 دلیر عزیزов، رقمی 23 علی جون کرامت‌الله‌زاده، رقمی 10 یپو کپاوا، رقمی 4 روزی فیضت‌الله، تحت شماره 28 بیل اوباما ارسن، رقمی 26 پرنس سیمی جونیور، عبدالرحمن نوزیمов رقمی 8، تحت شماره 7 اسلام زویرов، رقمی 14 شریدین بابویف، رقمی 18 تویرجون تغویزوده و رقمی 17 دلیر یودگورف. عليدين توردیف سرمربی دسته حاصلات فرخور. شورای بازی برقچی و حاصلات من اینومیدین احمدزاد. خود بازی اینجا ویران می شود و بازیگران دسته برقچی با هجوم خواهند رفت. افساید بود فکر میکنم، ولی کمک داور بازم خاموش است، یعنی برقچی خود را بلند نمیبردارد و داوری مرکز اجازه میدهد که بازی ادامه بیابد، اما اکنون افساید واقعا گرفته میشه. در این حالت بازیگری شماره 14 عزیزبک دلیف با زدن گل دست یافت. 100% حالت افساید بود. 100% حالت افساید بود. در این وضعیت شیرزاد رجبوف در حالت افساید قرار داشت و گل زده عزیزبک دلیف حسابیده نمیشود اکنون.
далер азизов туброба босидаро бар дар забони дастаи ҳосилот. ҳоло мо садои сармураббии дастаи ҳосилот Аҳлиддин Турдиевро шунидем, агар хато накунам, ки ба довар ва ба кӯмакдовар махсусан ӯ эътироз мекард дар ин вазъият, ки чаро интизори ишора аз ҳуҷраи вар буд, чаро вақте ки ӯ дид ки офсайд аст боз ҳам хомӯш истод, байрақчаи худро баланд накард, гузошт ки ҳамла то охир идома биёбад, дар ҳоле ки метавонист байрақчаи худро боло кунад. вале довар инҷо ба ӯ фаҳмонд ки вар ҳаст ва ҳамларо мо наметавонем дар чунин вазъият қатъ намоем ва вар барои мо дубора хуб дар ин ҳолатҳо кӯмак мекунад. далер ёдгоров тӯбро дар майдон нигаҳ дошта наметавонад, бозингари дастаи ҳосилот. далер ёдгоров дар баробари Шериддин Бобоев ва Ислом Зоеров ин бозингароне буданд ки арзиши бозӣ кардан дар тими мунтахабро доштанд. агар дар сатҳе ки масалан дар ҳайати ҷавонони мунтахаб вақте онҳо бозӣ мекарданд дар ҳамон сатҳ бозии худро нигаҳ дошта метавонистанд, онҳо яке аз бозингарони асосии мунтахаби Тоҷикистон мебуданд ва дар дастаҳои бузургтар аз ҳосилот ҳатто метавонистанд бозӣ кунанд. аммо далер ёдгоров аз он насле ки ҳамроҳ масалан бо худи Шериддин Бобоев, Эҳсони Панҷшанбе, Ваҳдат Анонов, Манучер Ҷалилов, хуб Туир Маладӯстов ва дигарон дар ҳайати ҷавонони барқчӣ онҳо ҳам бозӣ мекарданд ва пас он дар тими мунтахаб хуб натиҷаҳои бисёр баланд доштанд. дар ҷоми осиё соли 2018 ширкат карда буданд, дар ҷоми осиё байни ҷавонони то 19 сола ҳатто ин бозингарон. ва далер ёдгоров яке аз бозингарони калидӣ буд дар ин даста. Шараф Солеев онҷо буд ва дигарон. хулоса аммо баъдан хуб якаме ин бозингар аз қатор уфтод ва ба монанди он бозингароне ки хуб бо ҳам якҷо бузург шуданд ва як насли футболии тими миллиро махсусан ташкил медоданд, аз онҳо каме ақибтар монд ва ин боис шуд ки баъдан дар дастаи, агар хато накунам, ҳатто Куктош бозӣ кард. ҳоло бошад бозингари дастаи ҳосилот аст. вале дар мороди Шериддин Бобоев бояд гуфт ки Шериддин Бобоев осеб бардошт ва осебҳо ӯро нагузоштанд ки муваффақ бошад. як мавсим дар чемпионати Эрон бозӣ кард, бениҳоят арзанда ӯ онҷо бозӣ мекард, голҳои зиёд, хуб мухлисон бениҳоят ӯро дӯст медоштанд, вале осеб гирифт ва қариб ки зиёда аз як сол аз футбол дур буд, фақат саломатии худро барқарор мекард ва дубора ӯ акнун ба футболи бузург баргашт ва ба дастаи ҳосилот. ҳоло интизор ҳастем ки дар шояд бозиҳои наздиктарини тими мунтахаб, ҳатто ба мунтахаби Тоҷикистон ҳам даъват шавад ин бозингар. бозии зебои бозингарони барқчӣ ва ҳамлаи навбатиро мебинем. туп дар ҷаримагоҳи ҳосилот, дар ин вазъият аз пой меафтад бозингари дастаи барқчӣ, дар ҳоле ки ба ӯ фишор меовард Бил Обама Арсен, аммо довар хомӯш буд ва бозӣ идома ёфт. Меҳрубон Ҳамидов буд ки аз пой афтид ва чунин ҳисобида шуд ки онҷо қоидаи бозӣ вайрон нагардидааст. аут ба фоидаи ҳосилот. Аҳлиддин Турдиев инҷо ҳарф мезанад бо дифогари худ Бил Обама Арсен, он нафаре ки тӯбро аз аут ба бозӣ даровард. дар мавриди он вазъияте ки чанд лаҳза пештар дар ҷаримагоҳи ҳосилот ба миён омаду фишор овард Арсен ба бозигари барқчӣ, ба ӯ баъзе чизҳоро, баъзе ҷузъиётҳоро дар ин вазъият, дар ин ҳолат мефаҳмонад акнун. با تو بازم بازیگرانی برقچی و باز یک حمله دیگر رو میبینیم در اجرای دسته میزبان. ضربه جانبی دروازه ҳосилот و далер азизов бартараф мекунад ин вазъият ро. паси меҳрубон ҳамидов чӣ қадар хуб буд ба маркази ҷаримагоҳи дастаи ҳосилот.
имкони задани зарба барои ҳамдастаи ӯ пайдо шуд. лобо тӯ бозингарони осилот ва ҳамлаи ҷавобии ин дастаро мо мебинем. партов ба дохили ҷаримагоҳ ва Шеридин Бобоев оман дар мавқеи дигар буд. дар ҳоле ки тӯбро ирсол кард Тоирҷон Тағӯйзута ва ҷавоби умуман саҳнаи такрори ҳуҷуми дастаи Барқчиро мебинем. зарбаи охиринро Шерзод Раҷабов зад. офсайд инҷо ба хат гирифта мешавад. бозингари дастаи Барқчӣ инҷо ба ӯ каме фикр мекунам таҷриба нарасид, вагарна ӯ метавонид заминӣ не балки ба кадом як кунҷи болоии дарвозаи дастаи Осилот зарба бизанад ки бо ин роҳ тӯбро ба дарвоза ворид кунад. ҳамидов дар ин вазъият боз ҳам дар ҳолати офсайд қарор гирифта буд. Шерзод Раҷабов акнун ба ҳуҷуми ҷавобе мегузарад дастаи Осилот. Тоирҷон пасиё ба марказ. партоби навбатиро мебинем ба дохили ҷаримагоҳ. Далер Ёдгоров кӯшиш кард ки тӯбро дар майдон нигаҳ дорад, аммо муваффақ нашуд. ӯ хуб, дар ҷадвали лигаи олӣ агар мо таваҷҷӯҳ кунем, ҳоло Барқчӣ ва Осилот дастаҳое ҳастанд ки қариб ба ҳам баробар ҳам ҳастанд. Осилот дар ҷои 8 аст пас аз 15 бозӣ бо касби 17 имтиёз ва ин даста агар имрӯз пирӯз гардад, пас дигар барои дастаи Барқчӣ дар даврҳои наздиктарин дастнӯрас мешавад баробар шудан бо Осилот. Осилот бо 17 имтиёз дар ҷои 8 аст, Барқчӣ бо 14 имтиёз дар ҷои 9. ва агар Барқчӣ имрӯз пирӯз шавад, шумораи имтиёзҳои ин ду даста баробар мегарданд. вале дар сурати бохт Барқчӣ яке аз 4 дастаи поёнии ҷадвал дар лигаи олӣ хоҳад буд дар баробари Иста Равшан ва Панҷшер ки 13 имтиёзӣ доранд. Кӯктош ки ҳамагӣ пас аз 17 бозӣ 5 имтиёз дорад. Арсен Пасиюбақӣ боз як ҳуҷуми дигар дар иҷрои бозингарони Осилот. Ёдгоров пасиё ба марказ. ислом зарба аз масофаи дур ҷониби дарвозаи Барқчӣ. тӯб аз майдон берун мешавад ва аз дарвоза хеле баландтар. хуб, дар мавриди се нафар мехостем мегӯем ки Шеридин Бобоев, Далер Ёдгоров ва Ислом Зоиров буданд, аммо дар оғоз дар бораи Ислом Зоиров нисбатан камтар гуфтем. ӯ ҳам яке аз он ҷавононе ки он наврасоне буд ки дар тими мунтахаби то 16-солаҳои мамлакат соли 2018 бениҳоят хуб дурахшида буд. соли 2018 вақте ки тими мунтахаби мо дар ҷоми Осиё то ба финал рафт, мо дар марҳилаи гурӯҳӣ хуб дар ҷоми Осиёи то 16-солаҳо Ислом Зоиров яке аз бозингарони калидӣ буд. инҷо қоидаи бозиро вайрон мекунад бозингари Осилот. муқобили Шаҳриёр қоидаи бозӣ вайрон шуд ва ҳатто ӯ ба кӯмаки духтурон ниёз дорад. қоидаи бозиро дар ин вазъият вайрон кард Принс Симе Ҷуниор. хуб, Ислом Зоиров дар баробари Рустам Соиров, Муҳриддин Ҳасанов ки он замон дарвозабони тими мунтахаби то 16 ё 17 солаҳо буданд соли 2018 вақте ки мунтахаби мо дар ҷоми Осиё бозӣ мекард. бениҳоят бозингарони муҳими даста буданд ва тимро то ба финал бурданд. бар муқобили мунтахаби ҷопон дар финал то лаҳзаҳои охир истоданд ва дар финал мо аз ҷопон бо ҳисоби 0-1 агар хато накунам шикаст хӯрда будем. хуб, пас он як сол баъд дар чемпионати ҷаҳон ин бозингар хуб иштирок карда буд бо ҳамон мунтахаб дар чемпионати ҷаҳон байни ҷавонони то 17 сола.
و بعدا رستم سویروف و قطار بازیگران دیگر با دسته‌های بزرگتر راه یافتند. برای مثال خود رستم سویروف در هیئت دسته استقلال بازی میکند. یک مدت اسلام سویروف هم در استقلال ما دیده بودیم ولی او موقع خود را نگه داشته نتوانست و حالا بازیگری دسته حاصلات فرخار است. پس با مرکز یعنی بازی دوم می‌یابد و بازیگران برقچی باز هم فشار می‌آورند. دلیر یادگارов ارسن پس می‌دهد به کنار. پس اسلام زویروف کاملا باقی بود در این وضعیت. یا پیوکا پاوا ласканури рост алиҷон кароматлозуда тӯбро ба марказ ирсол мекунад. жуниор паси ӯ ба шеридин бобоев. алиҷон ирсол ба канори рост ва ҳуҷуми навбатии дастаи ҳосилотро мебинем. паси ислом зоиров ба ақиб буд. далер ёдгоров акнун бо тӯб қарор дорад. ҳаракати далер бар муқобили меҳрубон ҳамидов ӯ муваффақ намешавад дар нигаҳ доштани тӯб. ва ҳоло қоидаи бозӣ вайрон гардидааст инҷо. капова қоидаи бозиро вайрон кардааст бар муқобили шерзод раҷабов. бо ту бозам бозигарони дастаи ҳосилот 15 дақиқа аз оғози бозӣ гузашт. яке аз бозигарони дастаи ҳосилот ин дафъа дар замин хоб аст ва ӯ осеб гирифтааст. ин капава аст. шерзод раҷабов бо ӯ бархурд дошт дар ин ҳолат. биёд бибинем саҳнаи такрорро. оё ин корти зард нест? баъди пас додам китоб умуман дигар дар назди пои капава набуд. шерзод раҷабов ба пои ӯ як зарбае зад. дар ин бозӣ вар ҳаст ва хуб албатта агар корти сурх бошад, пеналти бошад ё ҳолати хавфноки дигар, дар он вазъиятҳо доваре ки дар ҳуҷраи вар аст ба довари марказӣ хабар хоҳад дод. лекин дар ҳолати корти зард фикр мекунам на. рақобат дар маркази майдон. капова паси хуби ӯ ба марказ. абдураҳмон нозимов ирсол ба канори рост. на он қадар паси хуб буд вале ба ҳар ҳол тӯб дар ихтиёри бозигарони ҳосилот боқӣ монд. партов ба дохили ҷаримагоҳ дар иҷрои тӯирҷон тағоизода буд. зарбаи кунҷӣ акнун ба фоидаи дастаи ҳосилот барои аввалин бор дар бозии имрӯза ба миён меояд. мухлисони дастаи ҳосилот онҳое ки имрӯз дар варзишгоҳ ҳузур доранд ҳоло дар ҳамин зарбаи кунҷӣ голро интизоранд. бархурди шеридин бобоевро бо дифоъгари дастаи барқчӣ ҳоло мебинем. ин онана жайрус аст. зарба дар иҷрои ислом зоиров аммо ту ба пои бозингари барқчӣ бармехӯрад. бисёр хуб зарба зади ислом. ба қавле ту ба пои ӯ нишаст ва агар инҷо бозингари дастаи барқчӣ намебуд бовар дорам ки дарвозабон наметавонист ин зарбаро баргардонида. бархурди шеридин ва онана жайрус. довар боз ҳам ишора мекунад ки бозингарон бояд аз ҳам ҷудо бошанд. тӯрҷон аз кунҷи майдон зарбаи кунҷиро иҷро хоҳад кард.
партоб ба ҷаримагоҳ. бозам ислом аввалин нафаре буд ки ба топ расид, вале ин дафъа ӯ натавонист зарба зада ва фурсат барои рафтан ба аксулҳамла қариб буд пайдо мешуд инҷо барои Шерзод Раҷабов, аммо нашуд. садоштаки довар яке аз бозингарони дастаи ҳосилот аз пой меафтад. легионери дастаи ҳосилот аст ва ки бозингари шумораи 26 принсими жуниор аст магар. бале бале, бархурди сахт буд аст инҷо дар ҳақиқат ва заъяти дастаи барқчӣ Фримпонг Боатенг бо оринҷи худ барои бозингари дастаи ҳосилот зарба задааст. ҳатто калонсолон барои тамошои бозии дастаҳои барқчӣ ва ҳосилот омаданд ба майдон. аз ҳар гӯшаи майдон нишаста бозиро тамошо мекунанд. ҳамагӣ 20 дақиқа аз оғози рақобат гузашт ва мо дар ин 20 дақиқа аллакай рӯйдодҳои ҷолиби зиёдеро дидем. ҳуҷумҳои хавфнок дар иҷрои бозингарони барқчӣ, ҳатто голе ки онҳо заданд вале офсайд буд. баъдан зарбаи дигаре ки дар иҷрои Азизбек Далиев буд ва зарбаи задаи ӯро дарвозабон баргардонд. хуб, пасҳои олие ки дар иҷрои Меҳрубон Ҳамидов иҷро шуд ва зарбаи задаи Ислом Зоиров аз зарбаи кунҷӣ, баъди зарбаи кунҷӣ албатта. хулоса идомаи ин рақобат чунин ба назар мерасад ва чунин хулосагирӣ карда метавонем ки хеле зебо ва ҷолиб хоҳад шуд. бозии дуввум меёбад акнун дастаҳои барқчиву ҳосилот рақобатро дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе идома медиҳанд ҳоло ва пас аз дақиқаи 20 0-0. дар ҳамла қарор дорад дастаи ҳосилот ва тӯб аз майдон берун мешавад. довар инҷо ба кунҷи майдон нишон медиҳад, яъне зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи ҳосилот аст. кӯмакдовар ба кунҷи майдон ишора мекунад бо байрақчаи худ Далер Рӯдгоров. зарбаи кунҷӣ кор кард ҳоло ба фоидаи дастаи ҳосилот. Далер партоб ё ба ҷаримагоҳ, зарба бо сар ва тӯб аз майдон берун мегардад. Ислом Зоиров дар лаҳзаи охир тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ дошта натавонист ва Капава буд ки зарбаро иҷро кард. натиҷаҳои охири дастаи барқчиро агар нигоҳ кунем дӯстони арҷманд, бениҳоят хуб аст натиҷаҳои охири ин даста. дастаи барқчӣ дар се бозии охири худ пайҳам пирӯзӣ ба даст меорад ва дар се бозии охири худ бо ҳисобҳои якхела пирӯз мешавад. муҳимтар аз ҳама ба дарвозаи худ гол сар намедиҳад ин даста. бозӣ бар муқобили дастаи Саравшан бо ҳисоби 1-0 ба поён расид. бозии даври 13 буд. баъдан бар муқобили Вахш бозӣ кард ин даста дар сафар, онҷо бо ҳисоби 1-0 пирӯз шуд ва ҳоло акнун дӯстони арҷманд бозии охирине ки дастаи барқчӣ дошт дар хонаи худ бар муқобили Куктош. нобас аз ин ки ҳатто як корти сурх гирифт дар он бозӣ яке аз бозингарони ин даста, вале боз ҳам барқчӣ бо ҳисоби 1-0 дар ниҳоят пирӯз шуд.
یعنی دسته بازی اخیر خود پای همین دسته پیروز می شود و با روحیه بسیار عالی بازیگرانش را امروز بازی کرده است. البته یک بازی دیگر داشت روز 20 سپتامبر بر مقابل خوجند که با وقتی دیگر گذرانده شده است این بازی. ضربه کنجی پرتاب جریمه‌گاه حاصلات باز یک ضربه دیگر اجرا می شود و توپ در دست دروازه‌بان عزیزов. ارسال او باکس و جون گذاشتنی از دسته حاصلات درها شریدین پاسی بوبویف با مرکز و با هجوم خواهد رفت دسته حاصلات. اربان حمیدov توپ رو برگردان به دسته برقچی. رقابت در مرکز میدان پایده بازی رو ویران میکنه در این وضعیت بازیگر دسته حاصلات عبدالرحمن نظیمov یا اینکه بازیگر دسته برقچی ویران کرد خود بازی رو بواتینگ. یا چنه تکرار رو ببینیم بعدا در این باره گپ بزنیم. قویده ویران کنی نبوده است و بازیگر دسته برقچی بواتینگ وقتی که به زمین افتاد در این حالت هم کوشش کرد که بازی کند و دوباره به این خاطر ضربه جریمه تعیین کرد. ضربه شریدی بوبویف با سر اما ضربه زده او را دروازه‌بان برمیگرداند. اولین ضربه بود در اجرای شریدین بوبویف بازیگر خط هجومی دسته حاصلات که جانب دروازه بسیار خوب اجرا شد. اما ضربه زده او رو دروازه‌بان برگرداند در آن وضعیت. هجوم نوبتی خوفناک در اجرای بازیگران برقچی. ضربه به سمت دروازه و دروازه‌بان حاصلات نجات می‌دهد دستش را در این وضعیت. دالر عزیزov ضربه خوفناک بود در اجرای عزیزبek دلیف بازیگر تیم منتخب توپ سال‌های مملکت بازیگر دسته برقچی و اما ضربه زده او را برگرداند دالر عزیزov دروازه‌بان حاصلات. باز یک ضربه کنجی دیگر در دقیقه 26 رقابت و میان میآید با فایده بازیگران برقچی. پرتاب جریمه‌گاه عبدالرحمن این حالت را برطرف کرد. سول نوبتی با داخل جریمه‌گاه حاصلات. نوبتی رو می‌بینیم اربان حمیدov در جریمه‌گاه با توپ پاسیو به کنار ضربه و گل. بازم افساید این الان گل دومی بازیگران دسته برقچی از در دیدار امروزه که از افساید زده می شود و گل دومی است که اون شود یعنی افساید. بله افساید تصدیق کرده می شود. دقیقه 27 رقابت هم به پایان می رسد. حساب هنوز 0-0. اوت با فایده حاصلات. توپ رو با بازی می‌دارد علی جون کرامت لوزوده. و اون ضربه کنجی با فایده دسته حاصلات است. توجه میکنیم به این ضربه کنجی که به میان آمده است. عزت الله روزیف در اکران‌های ما و شما بود. دفاعگر قامت بلندی دسته حاصلات که با جریمه‌گاه رقیب وارد شد. پرتاب با جریمه‌گاه ضربه با سر جانبی دروازه برقچی و اکنون اینجا حساب کشیده می شود. یگان خیل افساید یگان خیل حالت خود ویران کنی دیگر نیست. پریز جونیور با زدن گل دست می‌یابد. و در دقیقه 28 بازی دسته حاصلات با حساب 0-1 پیشرفت می شود. شادی و نشاطی مخلصان دسته حاصلات را هم می‌بینیم. دو بازیگر برقچی آسیب دیدن. چی شد اینجا؟ کاپیتانی دسته عبدالرؤف غفورزاده
و بازیگر شماره 11 شهریاری اینویت‌الله. هر دو این بازیگران آسیب گرفتند. حالا فکر میکنم با پا برمیخیزن بازیگران. داور مرکز دادابایف باز هم مشورت میکند با داورانی که در حجره ور هستند تا اینکه حالت را معین نماید که آیا در جریمه‌گاه خود ویرانکنی بود یا نبود. نه، عموما خود ویرانکنی نبود. بازیگری دسته برقچی عزت‌الله روزیف را از پیراهنش داشت، یعنی بازیگری دسته حاصلات را و او را از پای افتاد. در حالی که او از پای افتید بعداً برخورد با شهریاری اینویت‌الله، یعنی این خود ویرانکنی نیست. آغاز این کار از طرف بازیگری دسته برقچی بود. انتظار میشویم قراری نهایی داور رو که آنجا چی شده بود و مخلصان دسته حاصلات رو ببینید که چقدر اکنون شدند آنها. انتظار میشویم ما هم در برابر داور و شاید خود داور به نزد اکرانی مخصوصی ور دعوت کرده می شود. بله اکنون دوستان عزیز اینجا داور دوباره به مرکز میدان اشاره میکند، یعنی قاعده بازی ویرانه شده بوده است اونجا و بازیگران دسته حاصلات اکنون رسما پیش صف می شوند در بازی امروزه با حساب 0-1. خب درباره نتیجه های آخری دسته برقچی گفتیم که 3 بازی آخری خود را این دسته پای هم با پیروزی جنببست کرده است و مهمتر از همه در 3 بازی آخری خود پای هم دسته برقچی به دروازه خود گل سر نداده است. مقابل کوکتوش، وخش و ایستراوشان هر سه رقیب را با حساب 1-0 شکست داده بود. حالا هجوم نوبتی برقچی، دلیر عزیزов دروازه‌بان حاصلات به پیش می آید و با یک ضربه توپ را از نزد دروازه دسته خود دور میکند. خب کمتر از این باشد دسته برقچی باخت‌های پای هم داشت دوستان عزیز. پیش از این 3 پیروزی پای هم آخرین بار بر مقابل وخش دسته ماه اپریل پیروز شده بود. از ماه اپریل به این طرف تا بازی بر مقابل ایستراوشان که ماه سپتامبر دایر گردید، ماه آگوست نخترش دایر گردید، یعنی مدت 4 ماه این دسته یگان پیروزی نداشت. پس از باخت از انخترش پس از پیروزی بر مقابل وخش با حساب 1-0 دسته از کوکتوش 2-1 شکست خورد، از خوجان شکست خورد، از حاصلات با حساب 3-0 مغلوب شده بود. حالا دلیر یادگارов حمله نوبتی دستش رو ادامه میداد. شریدین با بای فلکای با پیش برآمد اما پس دلیر کم ضعیف‌تر بود و توپ با اختیار بازیگران برقچی گذشت. خوب از حاصلات با حساب 3-0 شکست خورد، از رگارتا دست شکست خورد، از اسخاتا شکست خورد، پنچر، استقلال، کلوب مرکزی ورزش ارتش و روشن نیز دسته برقچی رو مغلوب کردند. ولی یک چیز جالب دیگر این بود که در اکثر همین بازی‌ها که تو با باخت دچار میشد دسته برقچی با دروازه رقیبان خود گل میزد، یعنی خط هجومی این دسته بازی تو جای خوب دارند در هر بازی. در دور امروز هم این چیز رو ما خوب احساس کردیم که چگونه بازیگران برقچی خوب به هجوم میگذارند، ولی 2 گلی که اونها زدن هر 2 گل هم در حالت افساید بود. مخصوصا پاس‌های مهربان حمیدov جانبی خب شیرزاد رجبov بسیار عالی بودند، ولی قبلتر از این حالت افساید بود و داور گل ها رو حساب نکرد این خودی.
хулоса гуфта метавонем ки барқчии навакак акнун ба худ меояд кам кам ва ин бозии хуб ва кӯшиш барои ба даст овардани натиҷаҳои хуб ин ҳама пас аз муддатҳост, пас аз бохтҳои паяҳом аст ки дигарбора акнун ин даста баргашт ва кам-кам кӯшиш кард то ин ки пирӯз шавад ва бар муқобили се дастаи лигаи олӣ, яъне дар се бозии охири худ бо ҳисоби 1-0 дастаи Барқчӣ пирӯз шуд. Аммо дар рақобат бар муқобили Ҳосилот ба дарвозаи худ гол сар дод инҷо ва ин гол медонед шурӯъ аз 9 моҳи август ба ин тараф нахустин гол аст ки ба дарвозаи Барқчӣ зада мешавад. дар ин миён Барқчӣ се бозӣ кард муқобили Саравшан, Вахш ва Кӯктош. توپ در میدان باقی میماند. پس مهربان حمیدов با داخل جریمه‌گوی حاصلات و اینجا ضربه کنجی نوبتی به میان میآید. قمرالدین حالا پاسی بسیار با سرعت اجرا کرد غفورزاده و بعد آن بود که ضربه کنجی به میان آمد. مهربان حمیدов باز هم در کنج میدان قرار دارد. پرتاب او را به جریمه‌گاه میبینیم. این حالت را عبدالرحمن نوزیمов برطرف کرد و دلیر یادگارov توپ را زده از میدان بیرون میکند. دلیر یادگارov از بازی خود در دیدار امروزه راضی نیست. مهربان حمیدov پس او را میبینیم با شهرزاد رجبov. شهرزاد در احاطه سه بازیگر توپ را از دست داد ولی هجوم دسته بخشی ادامه می‌یابد. ضربه زمینی عبدالرحمن نوزیمов این ضربه رو برمیگرداند. اسلام زویرов در کنترل توپ. اسلام زویرов یکی از بامهارت‌ترین بازیگران نه تنها در دسته حاصلات و من باور دارم که حتی در لیگ عالی است. یکی از بازیگرانی که در قطار بهترین هست و فقط باید که او این مهارت خود رو صیقل بدهد. باتنگ نتوانست از دلیر یادگارov از شریدین بابایف از دیگران گذشته 4 نفر رو در این وضعیت دیوتا کردند. خود بازی بر مقابل او ویران شده است. دسته حاصلات هم دوستان عزیز مدت هاست که در لیگ عالی پیروز نمی شود. در این میان در دور یکشنبه‌ای جام تاجیکستان این دسته ماه آگوست از دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش شکست خورد و از ادامه رقابت‌ها به نصیب شد. ولی در دوره بازی لیگ عالی آخرین بار بر مقابل سراوشان 15 ایول 15 ایون انیخترش پیروز شده بود. 3 ماه پیشتر، تقریبا 3 ماه پیشتر. و در این میان دسته 5 بازی در دوره بازی لیگ عالی کرد. بعد از پیروزی بر مقابل سراوشان مقابل وخش بازی کرد، 4-2 شکست خورد. با کوکتاش مساوی بازی کرد. پس آن از خوجام با حساب 1-0 مغلوب شد. اسخط 3-1 این دسته را شکست داد و آخرین بازی که دسته داشت ماه سپتامبر با ریگارتا دست بود که آنجا دسته ها با هم مساوی 0-0 بازی کردند. بازی با استقلال باشد روز 22 سپتامبر باید دایر میشد، با وقتی دیگر گذرانده شد و اکنون این دسته حالا بر مقابل برقچی پیشصف است. برقچی که این موسم علاقه آن را حاصلات یک دفعه شکست داد در دوره خب ششمی لیگ عالی. دلیر اسال یادگارov با جانب شریدین بابایف اما برطرف شدیم. پس با تو بازم بازیگرانی برقچی
тӯбро гирифтанд дифоъгарони дастаи Осилот. ҳоло хатти ним ҳимояи ин даста, яъне дастаи Осилотро дар назар дорам барои ҳамлагарон, махсусан барои Шеридин Бобоев он қадар фурсати зиёде ба миён наоварда истоданд. яъне бозингарони бозисози ин даста плеймейкерҳо ҳоло то ҷое он қадар фаъол нестанд. ислом Зояров тӯбро дубора мегирад ва ҳуҷуми навбатии дастаи Осилотро оғоз мекунад. Далер Ёдгоров, қоидаи бозӣ бар муқобили Далер дар маркази майдон вайрон гардид. вале инҷо поғиҷи иҷро кардаи бозингари дастаи Барқчӣ албатта аз рӯи қоида набуд. Онана Жайрус қоидаи бозиро вайрон кард. дар ҳамин ҳол ислом пас ёба Шеридин Бобоев, Шеридин тӯбро бармегардонад ба Ислом. Далер Ёдгоров зарбаи тӯбдор дар иҷрои ӯ ва тӯб рост ҷониби дастони дарвозабони Барқчӣ Куае Готсон меравад. беҳтарин фурсатро Далер Ёдгоров аз даст дод ва Шеридин Бобоев, Ислом Зояров, Далер Ёдгоров дар якҷоягӣ ин се нафар чӣ як ҳамлаи хуберо созмон доданд. бубинед, пас ба Шеридин буд, дубора ӯ тӯбро баргардонд. Ислом бошад ҷониби Далер Ёдгоров пас дод ба ҷое ки ӯ танҳо буд, аммо он Далер Ёдгорове ки зарбаҳои дарозакӯб дошт мо инҷо ӯро надидем, балки ӯ як зарбаи оддӣ зад ва ин зарбаро Куае Готсон тавонист баргардонда. партов ба ҷаримагоҳ. бозигузори навбатии бозингарони Ҳосилот. Ислом Зояров, ирсоли баланди ӯ ва тӯб аз булӯи дароза аз майдон берун мешавад. дар ихтиёри бозингарони Ҳосилот. бозам Далер Ёдгоров инҷо пас медиҳад ба хатти дифоъ. Шеридин Бобоев ба тӯб нарасид. дақиқаи 42 рақобат аллакай ба хотимаи худ наздик аст ва дастаҳо ҳоло дар қисми аввал танҳо бо ҳисоби 0-1 бозиро идома дода истоданд. аут ба фоидаи дастаи Барқчӣ. Шаҳриёри Иноятулло, партоби ӯ аз аут. дарҳол Патрик бозингарони дастаи Барқчӣ. контроли тӯб дар иҷрои бозингарони Барқчӣ то ҷои хуб аст, вале аз рӯи хуб истифодаи имкониятҳо ҳоло онҳо аз акнун ҳосилот ақиб монданд. алиҷон ирсол ба дохили ҷаримагоҳ. Шеридин Бобоев дар лаҳзаи охир ба тӯб расид, аммо зарбаи задаи ӯ аз паҳлӯи дарозаи Барқчӣ гузашт. хеле наздик буд Шеридин барои задани гол ҳатто дар ин лаҳза.
عبدالرؤوف غفورزاده کاپیتان دسته برقچی. کمی آسیب دیده است و برخوردی او با علی جون کرامت‌الله بود، ولی با علی جون کرامت‌الله امروز اینگر برخورد. خب در بازی امروزه توقف‌ها خیلی زیاد هم بودن، مخصوصا در همین قسم اول و حالا می‌بینیم که داور با قسم یکم چند دقیقه دیگر ایلوه خواهد کرد، تنها با قسم اول حالا، و در خاتمه بازی من باور دارم که اگر همین طور ادامه گیره دقیقه بیشتر ایلوه خواهد شد. سرمربی دسته حاصلات اهل‌دین توردیف حالا در کنهای ما شما است. 4 دقیقه اعلام می‌شود با قسم یکم بازی و اکنون بازی هم ادامه می‌یابد. کاپیتان دسته برقچی هم به میدان برمیگردد. زتلا روزیف پیشی روی بواتنگ رو گرفت و هجومی دسته برقچی رو قطع کرد. بواتنگ اینجا عبدالرحمن نوزیموف توپ رو با اختیار بازیگرانی برقچی برگرداند، با اختیار بازیگرانی حاصلات انداختش. علی جون کرامت‌الله زاده تو در اختیار بازیگرانی برقچی دوباره عزیزبک دلیف از پا افتانده می‌شود از جانب کرامت‌الله زاده و داور اجازه می‌دهد که بازی ادامه بیابد. اسلام پس زویرف با دلیر یادگارف، خود اسلام کوشش میکند که به موقع آزاد گذرد. دلیر یادگارف ارسالی او اما خطا کرد در اینجا. دلیر نه به شریدین نه به تویر به کسی پس نداد، بلکه توپ رو به بازیگری دسته برقچی روان کرد در همان وضعیت. حالا باشد صدای شکی دوباره رو ما میشنویم. باز چی شد؟ افساید بوده است اینجا و از این موقع تو دوباره با بازی در آورده می شود. اسلام زویرف پاسیو با کناری چپ ارسن ارسال کرد رو با جریمه گو و اوت با فایده حاصلات. عبدالرحمن نوزیموف پاسی او رو میبینیم اینجا نه اونقدر پاسی خوب جانبی شریدین با بایف بود از طرف جونیور و هجومی دسته حاصلات اکنون ختم میشه. شهریاری نیت‌الله توپ رو با بازی در آورد از اوت. توپ در اختیار بازیگرانی حاصلات با مشکلی در اختیار خود نگه می‌دارند. توپ رو بازیگرانی حاصلات امکانی یک عکس الهجومی دیگر هست از طرف بازیگرانی برقچی. شهرزاد رجبوف اشتباه کرد در اجرای پس، بازم صدر شکی دوباره بلند می شود. یکی از بازیگران فکر میکنم اینجا آسیب گرفت.
خب اینجا آخرین دقیقه اضافه کرده داور هم پشت سر می شود. هیئت احتیاطی دسته برقچی رو میبینیم که رفت بازی رو تماشا دارن و شاید انتظار هم هستن که بعضی از آنها در قسم دوم به میدان بیاید. یک چیز جالب دیگر، دفاعگر دسته برقچی چطور حالا در این میان آنان ژایروس است، هم فوتبال بازی میکند هم سقیچ میخواید. البته زیاد فوتبال بازان رو ما میبینیم که این کار رو میکنند، اما فوتبال بازی کردن این خود البته یک مشکلی بزرگ است. از یک طرف البته حلاوت و احساسات زیبایی است که آن نفرانی که فوتبال رو دوست می‌دارند این چیز رو میفهمند، ولی از طرف دیگر البته رقابت خیلی خوفناک میتواند باشد و مشکل همچنین. بازم افساید. بازیگران دسته برقچی امروز میخواستند بدون افساید بازی کنند، یعنی از فوتبال قاعده که افساید رو خوب اینجا تعیین میکند گرفته شود. در هر هجوم خود آنها قریب که در افساید بودند. اینجا صدای شکی داور بلند می شود و قسم یکمی بازی دسته آ به پایان میرسد با حساب 0-1 و اکنون دسته آ به تنفس می روند و ما نیز کمی استراحت میکنیم، بعدا به قسم دومی بازی دسته های برقچی و حاصلات برمیگردیم.
бинандагони арҷманд, мухлисон ва ҳаводорони футбол, қисми дуюми бозии дастаҳои Барқчӣ ва ҳосилоти Фархор пас аз чанд лаҳзаи дигар шурӯъ мешавад. ин бозии даври 17-уми лигаи олии мамлакат аст ки дастаҳои мазкур дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе онро дуэр карда истоданд. баъди қисми аввал ҳисоб 0-1 ба фоидаи дастаи ҳосилот аст. ёдовар мешавем ки дар дақиқаи 28-ум Обама бозингари дастаи ҳосилот ба задани гол даст ёфт ва ӯ ҳисобро боз кард. ва бо ин қисми аввал ба поён расид. ҳоло акнун нимаи дуюми бозӣ шурӯъ мешавад ва хуб акнун дастаҳо боз 45 дақиқа дигар ҳатто бештар аз он фурсат доранд то ин ки барои ба даст овардани 3 имтиёз аз даври 17-уми лигаи олии мамлакат бо ҳам мубориза баранд. мо дар қисми якум комилан як бозии кушод дар иҷрои ҳар ду даста, махсусан дар иҷрои дастаи Барқчиро дидем ва хеле хуб бозӣ кард дастаи Барқчӣ, махсусан дар ҳамлаҳо. фақат барои ин даста намедонам барор нарасид ё ин ки бахти варзишӣ нарасид ки онҳо гол назаданд. дар умум онҳо ду гол заданд, вале ҳар ду голҳояшон ҳам дар ҳолати офсайд буд. ҳоло ҳуҷуми дастаи Барқчӣ дар оғози қисми дуюм. Азизбек Далиев ирсоли замини ӯ, фурсат барои задани зарба ҷониби дарвозаи Далер Азизов, аммо бозингарони ҳосилот ин вазъиятро бартараф мекунанд. Ислом Зоиров бо як зарба тӯбро аз майдон берун кард. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи бозингарони Барқчӣ. ба ҳаятҳои дастаҳо каме баъдтар таваҷҷӯҳ мекунем пас аз ин зарбаи кунҷие ки ба миён омадааст. ҷовидон Хушвақтов ирсоли ӯ ба ҷаримагоҳ. Меҳрубон Ҳамидов мубориза мебарад барои гирифтани тӯб бо Далер Ёдгоров, аммо муваффақ намешавад. Акнун бояд Далер Азизов тӯбро ба бозӣ дарорад дар розабони дастаи ҳосилот. Куае Готсон, Абдурауф Ғафурзода, Шаҳрёри Иноятулло, Онана Жайрус, Қамариддин Ғафурзода, Ҷовидон Хушвақтов, Артур Патрик, Буатинг Фримпонг, Меҳрубон Ҳамидов, Азизбек Далиев, Шерзод Раҷабов бозингарони дастаи Барқчӣ ҳастанд ва Алифбек Беромов сармураббии ин даста гуфта мешавад. ва хуб ҳоло дар ҳайати дастаи Барқчӣ ягон тағйироте аз дақиқаҳои аввал то ин дақиқа анҷом дода нашудааст. ҳайати дастаи ҳосилот Далер Азизов, Алиҷон Кароматлозода, Япеву Капава, Иззатулло Рӯзиев, Билобама Арсен, Принс Сими Жуниор, Абдураҳмон Нузимов, Ислом Зоиров, Шериддин Бобоев, Тоирҷон Тағоизода ва Далер Ёдгоров. Алиддин Турдиев бошад сармураббии дастаи ҳосилот. ҳоло Алиҷон пас ба марказ на он қадар паси хуб буд. Шериддин Бобоев натавонист тӯбро дуруст қабул карда дар марказ. баъди паси иҷро кардаи Кароматуллозода тӯб дар ихтиёри Билобама Арсен боқӣ монд. акнун қоидаи бозиро бозингари дастаи Барқчӣ дағалона вайрон мекунад бар муқобили Арсен ва довар ба ӯ корти зард нишон медиҳад ба бозингари дастаи Барқчӣ. оё ин Қамариддин буд дар ҳамон вазъият? бале бале, Қамариддин Ғафурзода бо корти зард ҷазо дода шуд. бубинед ӯ иштибоҳ кард ва Обама Арсен тӯбро гирифту ба ҳуҷум гузашт ва дар ин вазъият барқастона қоидаи бозӣ бар муқобили ӯ вайрон шуд. Далер Ёдгоров ирсол ба ҷаримагоҳи Барқчӣ. тӯб дар майдон боқӣ монд ё не? На. садои шакилвар баланд мешавад, яъне тӯб аз майдон берун гаштааст. боз як ҳамлаи дигар дар иҷрои бозингарони Барқчӣ. Далер Азизов дарвозабони ҳосилот тӯбро ба ихтиёри худ медарорад дар ин вазъият.
бозигузори навбати бозингарони ҳосилот қариб буд ки Абдурахмон ходиябозиро вайрон мекард. Азизбек Далиев тӯбро баргардонд ба ихтиёри бозингарони Барқчӣ. ходиябозӣ вайрон нашудааст ва як ҳуҷуми дигари ҳосилотро мо инҷо метавонем дида. Тоҳирҷон Тағойзода пас ба маркази майдон. Партоба завт ва боз ҳам ба ҳуҷум мераванд бозингарони дастаи Барқчӣ. ин дафъа аут ба фоидаи ҳосилот аст. Далер Ёдгоров тӯбро барои Арсен мегузорад то ин ки ӯ ба бозӣ дарорад онро. боло фурсати он расидааст. фикр мекунам ки мо ба бозингарони ҳайати эҳтиётӣ дастаҳо таваҷҷӯҳ кунем. бояд баъди ин ҳамлаи дастаи ҳосилот ба ин чиз таваҷҷӯҳ мекунем. Ислом Зоиров тӯбро дар майдон нигоҳ дошт, вале дар ихтиёри худ не. аут ба фоидаи ҳосилот. Далер Ёдгоров омодааст ки тӯбро аз аут ба бозӣ дарорад. аллакай ба бозӣ даровард тӯбро ӯ. Арсен пас ба ақиб. Иззатулло Рӯзиев. соли тулунию ба канори рост. иштибоҳ буд инҷо. пас ҷониби Алиҷон Кароматлозода ва тӯб аз майдон берун шуд. дар ҳайати эҳтиётии дастаи ҳосилот Абдуҷаббор Алимзода, Абду Алимзода аниқтараш, Шаҳром Сулаймонов, Ҷоми Назаров. садои шакидовар инҷо баланд мешавад ва Шеридин Бобоев ғайриқоида амал кард. Ҷоми Назаров, Лука Кабиридзе, Георгий Гадрани, Парвиз Раҳмонов, Саидамир Алиев ва Беку Проспер қарор доранд бозингарони эҳтиётии дастаи ҳосилот. ва аз миёни онҳо Алидин Турдиев албатта чанд нафарро метавонад дар қисми дуюм ба майдон биёрад. ҳуҷуми навбатии дастаи ҳосилот инҷо бенатиҷа. паси Шеридин ба канор бисёр хуб буд дар ҳамон вазъият, вале дар он ҳолат хуб Жуниор натавонист тӯбро гирифта. Барқчӣ аз нав ба ҳуҷум мегузарад. Меҳрубон Ҳамидов паси ӯ. Рӯзиев ҳуҷуми навбатии ҳосилотро оғоз мекунад. паси ӯ ҷониби Шеридин Бобоев. яке аз бозингарони дастаи Барқчӣ ҳанӯз дар замин хуб аст ва Меҳрубон Ҳамидов ҳамларо идома медиҳад. рақобати ӯ бо Далер Ёдгоров. тӯбро аз Далер гузаронд, аммо аз Жуниор на. ва акнун Жуниор бояд тӯбро аз майдон берун кунад то ин ки вазъият ва ҳолати Шерзод Раҷабов инҷо муайян карда шавад. духтурони дастаи Барқчӣ ба Шерзод Раҷабов кӯмак мерасонанд то ин ки бозингар ба по бархезад дубора ва ҳоло муайян мекунанд ки оё ӯ метавонад бозиро идома дода ё не. ба ҳайати эҳтиётии дастаи Барқчӣ ҳам як назар меандозем. ҳоло Азизҷон Усмонов, Беҳзод Назаров, Чинбурчон Сомрак, Аҳмадҷони Абдусаттор, Шаъбон Наимов, Фирдавс Раҳимов, Масрур Ғафуров, Муҳаммадҷон Норипов, Абубакр Сулаймонов, Сунатулло Исмоилов ва Шаҳобиддин Маҳмудзода бозингарони ҳайати эҳтиётии дастаи Барқчӣ ҳастанд.
ва умуман қисми зиёде аз бозингарони дастаи барқчӣ бозингарони ҷавони зери 20 сола ҳастанд ки онҳо албатта бозингарони тими мунтахаби то 20 солаи мамлакатро ҳам ташкил медиҳанд. توپ در اختیار بازیگران برقچی. پس به کنار شهریار، پاتریک، بواتنگ توپ رو کاملا به عقب برمیگردونند و بازیگران برقچی و این دفعه از کناری راست حمله خود را ادامه خواهند داد. توپ از میدان بیرون شد. دسته حاصلات چند لحظه باز در حمله‌های خود خاموش است. عموما در خط هجومی این دسته خاموش است و ما حمله‌های بازیگران خط هجومی دسته حاصلات را ندیده ایستاده. علی جان کرامت‌الله قاعده بازی را ویران می‌کند. نزدیک به خط جریمه‌گاه دسته حاصلات و باز هم دخترانی دسته برقچی دعوت می‌شوند. اکنون داور در این حالت چی قرار خواهد برآورد؟ آیا به علی جان کارت زرد می‌دهد؟ بله، علی جان کرامت‌الله زاده واقعا مجازات شد. اینجا دوستان عزیز ما در کانال‌های خود بعضی از داوران دیگر رو می‌بینیم، داوران کسبی که در کشور فعالیت می‌کنند و بعضی از خود نماینده‌های لیگ فوتبال رو همچنین که رفتی بازی دسته‌های برقچی و حاصلات رو تماشا کرده ایستادند. بازیگران دسته برقچی این فرصت خود رو استفاده بردن نتوانستند. پرتاب از کنج میدان به جریمه‌گاه، ضربه جانبی دروازه حاصلات و رسیش به پای بازیگری حاصلات بود بعد ضربه قمرالدین غفارزاده. تغییرات میشود دوستان عزیز. الله شهرزاد رجب ترک میدان میکند و مسرور غفورов به جای او به میدان میآید و این نمود زیبای ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه محصول کار مخلصان دسته حاصلات است. پرتاب به جریمه‌گاه و قریب بود که دروازه‌بان دلیر عزیزов اشتباه کند. اکنون عکس الهجومی با سرعت در اجرای بازیگران حاصلات دوستان ارجمند توجه میکنیم به این عکس الحمله که چگونه تا به انجام میرود یا اینکه عموما نه. شریدین باباєв نزدیک به جریمه‌گاه با توپ قرار دارد. کاپیتان دسته حاصلات پس و عقب الکی بازیگران برقچی پورا به موقع‌های خود برگشتند. اسلام زویرов ضربه در اجرای او از مسافه دور. اسلام زویرов دروازه را درست نشان گرفته نتوانست در این وضعیت. پاتریک
حالا در مرکز میدان اوفساید گرفته است. بعدی برخورده که اسلام زایرов با او داشت. تویرجان اینجا رقابت رو ادامه میدهد برای گرفتن توپ، ولی او بر مقابل آنان ژایروس موفق نشد. هجوم نوبتی برقچی از کناری راست حمله ادامه می‌یابد. قاعده بازی ویران نشده است. مسرور غفارов پاس داد به عقب و فرصت برای ارسال توپ به داخل جریمه گاه بود، اما ارسن توپ را از میدان بیرون کرد. با بازیگری دسته برقچی بازم دکتر این دسته کمک میکنند و حالا تقریبا نیم ساعت دیگر دسته ها فرصت دارند. جایدان خوش وقت در کنار ما شما است. اون نیست یکی از بازیگران یو 20 خوب در تیم منتخب است. این دسته اوسیلوت خب فعالن هنوز. شهریار این اطلاع ترک میدان میکند همراه با دختوری دسته برقچی و بازی باشد اکنون ادامه خواهد یافت. پرتاب از کنج میدان با جریمه‌گاه اوسیلوت. در دفاع بازیگران اوسیلوت تا اینجا خوبند. دوستان ارجمند عکس الهجومی دسته اوسیلوت تنها تو با مرکز میدان ادامه یافت. خلاص شریدین بوبایف انتظاری توپ بود ولی با او پاس داده نشد در آن وضعیت. دلیف حالا اینجا پاسی جویدان خوش وقت با مرکز میدان است. پاتریک بواتنگ پاسی با کنار مهربان حمیدов مجبور میشد که به اخیر پاس بدهد و عبدالرحمن نازیموف توپ را به بازیگران اوسیلوت برگرداند. دلیف پاس به داخل جریمه‌گاه اوسیلوت توپ برگردانده شد. اونانا ضربه او از مسافه دور. خب اینجا تغییرات دیگر می شود. شهریار اینایت الله ترک میدان می کند و به جای او محمد جان عریپوف تحت شماره 2 وارد میدان می شود و در حیات دسته برقچی بازی رو ادامه خواهد داد. توپ در اختیار بازیگران برقچی است. باز هم و از خط دفاع با هجوم میرود این دسته. برای نوبتی بازیگران اوسیلوت و اما تویرجان نتوانست توپ در اختیار خود نگه داشته در حالی که شریدین از کنار آماده قبولی پاس بود. پاتریک
паси ӯ ба Азизбек Далиев. Патрик аз Ислом Зоиров гузашт. Ва Патрик як зарбаи барқазона бисёр сахт барои Ислом Зоиров мезанад. акнун довар ба таври ҷиддӣ бояд ба ин вазъият ва ба ин қазия нигоҳ кунад ва баъдан баҳо бидиҳад. дар дасти довар корти зард аст. албатта Ислом Зоиров қоидаи бозиро вайрон кард ва довар садои штакашро баланд карда буд, аммо Патрик барқасона ба рӯи Ислом Зоиров зарба зад. инҷо Шеридин Бобоев ҳамчун капитани дастаи ҳосилот ки вазифадор аст дар ин вазъият ҳамчун сухангӯи дастаи ҳосилот бошад ва бо доварон гап бизанад. инҷо талаб карда истодааст ки барои ин ҳаракати Патрик ба ӯ ҷазои ҷиддитар дода шавад. саҳнаи такрорро мебинем. ва ин метавонад корти сурх бошад магар. албатта дар бозии имрӯза вар ҳаст. ба Патрик танҳо корти зард дода шуд. ба бозингари шумораи 33 аз ҳайати дастаи Барқчӣ. аммо дар ҳуҷраи вар ҳоло кор идома дорад ва довари марказ бо ёварони худ аз ҳуҷраи вар суҳбат мекунад ва ба назди экрани вар меравад акнун барои дидани ин вазъият. метавонад ин корти сурх бошад дӯстони арҷманд. Хуршед Дадобоев довари асосии бозии имрӯз аст ва мухлисони дастаи ҳосилот аллакай корти сурхро интизоранд. Боатенг ва Патрик интизоранд ки кай довар ба як хулоса меояд. аз ин зовияи дид, аз ин саҳнаи такрор дидани он ҳолат ва баҳо додани он ҳолат мушкил аст. аз ин мавқеъ бояд бубинад довар ки чӣ шуд ва ин қазияро бояд пурратар ба ӯ нишон бидиҳанд. танҳо як ҳолатеро не ки бозингар ба рӯи Ислом Зоиров зарба задааст. довари марказ Хуршед Дадобоев ба майдон бармегардад. қарори ниҳоии ӯ корти зард нест ва корти сурхи мустақим ба бозингари дастаи шаҳри Ҳисор аз ҷониби Хуршед Дадобоев довар дода мешавад ва Артур Патрик акнун бояд ки дар дақиқаи 68 рақобат тарки майдон кунад ва як нафар камтар дастаи худро боқӣ гузорад. бархурди Патрик бо капитани дастаи Барқчӣ инҷо ҳатто ӯ дигар ҳам дастаҳои худро намешиносад баъди оне ки корти сурх гирифт. Абдурауф Ғаффорзода мехоҳад ором кунад Патрикро капитан, вале ӯ гӯш намекунад. баъдан бозингари дастаи ҳосилот меояд инҷо Принс Симеш Жуниор ва ӯ аз майдон берун мекунад Патрикро. саҳнаи такрори ҳамон лаҳзаро мо бори дигар мебинем. Ислом Зоиров қоидаи бозиро вайрон кард, довар садоиштак худро баланд кард, вале Патрик баъдан барқасона ба рӯи Ислом зарба зад бо пои худ ва довар ба ин хотир ба ӯ корти сурх дод. офсайд. бале инҷо офсайд будааст. хуб дар наморҳои такрори мо инро дидем ва прессинги баланди бозингарони Барқчиро мебинем. онҳо дар ҳоле ҳастанд ки бо ҳисоби 0-1 шикаст хӯрда истоданд ва як нафар камтар дар майдон бозӣ карда истоданд. ҳоло акнун баъди ин корти сурх
سرمربی دسته برقچی چی تغییرات‌های انجام می‌دهد؟ شریدین باباєв تو رو در اختیار دستش نگاه داشت و دلر یادگارов میتواند حمله را ادامه بدهد. نه از پای او ارسن تو رو گرفت در آن لحظه. شریدین نتوانست رو در اختیار خود نگاه دارد. عزیزبک دلیف برگشت و توپ رو برگرداند به برقچی. پاسی محمد جان عریپов به مرکز میدان و عزیزبک دلیف با سرعت بلند در برابر علی جان کرامتالله زاده مبارزه برد برای گرفتن توپ. علی جان پاس به شریدین باباєв. عبدالرحمن ارسالی به مرکز میدان. باز یک عکس هجومی دیگر در اجرای بازیگران حاصلات. پاس به طاهرجان. طاهرجان تقوی‌زاده توپ را به شریدین باباєv روان میکند. ضربه در اجرای شریدین باباєv. دلر یادگارov از کنار آزاد بود، اما شریدین اینجا تصمیم گرفت که خودش ضربه بزند جانبی دروازه برقچی. تغییرات ها در هیئت دسته حاصلات اکنون به میان میآیند. بازیگر شماره 18 طاهرجان تقوی‌زاده ترک میدان میکند و به جای او بازیگر رقمی 70 شهرام سلیمانov به میدان خواهد برآمد. و خوب همچنین تغییرات دوم هم در هیئت دسته حاصلات شد. بازیگر شماره 7 اسلام زویرов از میدان گرفته شد و به جای او تحت رقمی 5 لوکا کابریدзе به میدان آمد. محمد جان عریپov پاس به بواتنگ. حمله نوبتی برقچی. حرکتی بواتنگ به مرکز. برای او موقع آزاد داده نشد تو اینکه ضربه بزند. کابریدзе پیش روی او رو گرفت. در این حالت کابریدзе انقترش. حالا بازیگرانی که از هیئت احتیاطی دسته حاصلات به میدان آمدن اکنون میبینیم که در ادامه آنها چگونه بازی خواهند کرد. کرامتالله زاده پس به دلر یادگارov. رقابت دلر با دو بازیگر. خود بازی رو دلر یادگارov ویران میکند و در دست داور الکه کارت زرد است. برای برخاستانه به عزیزبک دلیف برخورد کردن به دلر یادگارov داور کارت زرد میدهد. شهرام سلیمانov علی جان پس او رقابت در مرکز جونیور توپ رو اشتباه پاس داد به عزیزبک دلیف. حالا بازیگران برقچی با پاس‌های دقیق دوباره به هجوم گذاشتنی هستند. بواتنگ جاویدان خوشوقتov توپ به مهربان حمیدov نرفت و اینجا اوت به فایده دسته حاصلات است. شهرام سلیمانov بازیگری که حالا از هیئت احتیاطی دسته حاصلات چند لحظه پیشتر به میدان آمد و در بازی از از هیئت دسته حاصلات او قبلا بازیگری دسته استقلال بود و پس اون به حاصلات گزارش کرد. عزیزبک دلیف باز یک پاس دیگری به مرکز. بواتنگ
ҳосилот ба дифоъ бештар рӯ меорад, дар ҳоле ки барқчӣ як нафар камтар бозӣ карда истодааст. муҳаммадҷон арипов, алиҷон кароматлозода бо ӯ рақобат кард ва инҷо то ҳаракат аз пои муҳаммадҷон аз майдон берун шуда буд, аз пои дифоъгари дастаи барқчӣ. бозигузории навбатии бозингарони ҳосилотро мебинем. иштибоҳи Далер Ёдгоров дар иҷрои пас. ҳоло дақиқаи 75-уми бозӣ нав тамом шуд. 15 дақиқа дигар то поёни рақобат аст. аксолҳуҷуми дастаи ҳосилотро мебинем. 2-2 шумораи бозингарон идома меёбад ҳамла. Шеридин дар ҷаримагоҳ бо тӯб, аммо ӯ дар рақобат бо дифоъгари дастаи барқчӣ муваффақ нашуд. бо Онана Жайрус рӯбарӯ гардид ва Жайрус тӯбро аз назди пои Шеридин Бобоев гирифта тавонист. Абдураҳов Ғафурзода пасиё ба канор буд. Онана сол ба хати ҳуҷум. алиҷон кароматлозода, Абдураҳмон Нузимов, Кароматлозода, Иззатулло, азизбек Далиев. алиҷон Кароматлозода имрӯз бар муқобили Далиев бисёр арзанда бозӣ кард. Далер Ёдгоров тӯбро тавонист гирифта ин дафъа аз пеши азизбек Далиев ва суратафзои Шеридин Бобоев, аммо офсайд будааст инҷо. Квай Готсон дарҳол тӯбро ба бозӣ медарорад дар розабони дастаи барқчӣ. Абдураҳов Ғафурзода, пасиё ба Боатенг. бозингарони дастаи барқчӣ аз нав талоши ба ҳуҷум гузаштанро мекунанд. акнун Арипов, Boateng, qoidaи bozӣ инҷо аз ҷониби бозингари дастаи барқчӣ вайрон гардидааст. хуб, инҷо саҳнаи такрорро мо дидем ки дар ин ҳолат чӣ гуна қоидаи бозиро вайрон кард Қамариддин Ғафурзода. бозӣ имрӯза барои дастаҳои барқчӣ ва ҳосилот дар бозиҳои байнихудӣ ин дастаҳо 13-умин бозӣ аст дар таърих ки баргузор карда истоданд ва дастаи барқчӣ албатта дар бозиҳои байнихудӣ бар муқобили ҳосилот пирӯзиҳои бештар дорад. аз 12 бозӣ гузашта танҳо 3 тоаш мусовӣ буданд ва 2 тоаш ба фоидаи ҳосилот ба поён расидааст ва 7 бозии дигарро дастаи барқчӣ бо ғалабаи худ ҷамъбаст кардааст. партоб ҷониби Шеридин Бобоев, муборизаи ӯ барои нигаҳ доштани тӯб инҷо боз ҳам муваффақ намешавад. дар рақобат бо Онана, азизбек Далиев бар муқобили алиҷон Кароматлозода қоидаи бозиро вайрон кард.
حالا داوری مرکز خورشید دادابایف با داوری اجرای ور صحبت میکند. علیدین توردیف و یاوری اینجا با بازیگران خود یعنی با شاگردان خود گفتگو میکنند و البته کمبودی ها رو در این گونه فرصت ها با دستپروران خود میفهمونند. خب اولین بار وقتی که دسته‌های برقچی و حاصلات با هم بازی کردند سال 2012 بود در دوره رقابت‌های لیگ اولی و اونجا برقچی به حساب 4-0 حاصلات رو شکست داده بود. بعداً همین گونه شد که در 4 بازی آینده برقچی بر مقابل حاصلات پیروزی به دست نآورد. 1 غلبه حاصلات و 3 بازی دیگر مساوی شد. و پس اون برقچی 6 بازی دیگر رو پای هم با پیروزی خود جنببست کرد. شروع از سال 2016 البته وقتی که دسته‌ها با هم بازی کردن در دوره رقابت‌های لیگ اولی 3 دفعه برقچی بر حاصلات ظفر یافت 3-1 2-1 و 1-0. در جام تاجیکستان دسته‌ها با هم بازی کردن سال 2017 4-0 باز هم برقچی پیروز شد. در لیگ اولی موسم آینده موسم سال 2017 بازی کردن 5-1 برقچی پیروز شد. در جام تاجیکستان سال 2017 با هم بازی کردن 4-0 برقچی پیروز شد و تنها آخرین بازی که دسته‌ها این موسم دایر کرده بودند بین هم این دوری ششم بود و اونجا بعد 6 باخت پای هم از برقچی حاصلات نهایت پیروز شد با حساب 3-0. و حالا در بازی امروزه تا دقیقه 82 این دسته با حساب 0-1 پیشرفت هم هست. دلیر ادگاروف با سرعت بلند با پیش میرود و پسی خوب رو میبینیم جانبی او دلیر الکی به جریمه گاه وارد میشود. ارسال توپ جانبی شریدین با بایف دلیر دوباره پاس به شریدین در جریمه گاه شریدین با بایف نمیتواند توپ رو در اختیار خود نگه داشته به خاطر اینکه دیفوگر به او فشار آورد. البته کوشش‌های او خیلی خوب بودند ولی از این دیده خوبتر کوشش کردن در کار بود تا اینکه به زدن گل دست یابد این بازیگر. ارسال نوبتی رو میبینیم به جریمه گاه برقچی بلند و محمد جان عریپوف توپ را از میدان بیرون میکند. اوت با فایده حاصلات است. پرتابی دلیر ادگاروف از اوت. علی جان کرامتلوزاده پس یوبا مرکز حمله نوبتی حاصلات ادامه مییابد باز هم شریدین در داخل جریمه گاه با توپ ضربه نوبتی اما اون نه این دفعه صد میگذارد و توپ از میدان بیرون میگردد. البته ضربه زده شریدین اونقدر سرعتی بلند نداشت اونقدر شاید خوفناک هم نمیبود به خاطر اینکه در رو زبون سمت توپ حرکت میکرد. ولی به هر حال تلاشی بسیار خوب انجام داد و حالا اکنون ضربه کنجی نوبتی را بازیگران حاصلات میخواهند استفاده کنند. دلیر ادگاروف پرتابی از کنجی میدان. حالا ما در بازی بعدی به میدان آمدن شهرام سلیمانوف رو قدر خوب احساس نمیکنیم. باز یک هجوم دیگری دسته حاصلات عبدالرحمن نظیموف پسیو باقیب شهرام سلیمانوف اکنون با تو بازیگران برقچی باتنگ اوت با فایده حاصلات است و در این میان باز هم تغییرات در هیئت دسته حاصلات و میان میآید. شریدین با بوف تحت شماره 14 از بازی گرفته می شود. معلوم است که شریدین خسته است و او دستبند کاپیتانی را حالا با بازیگر شماره 10 دسته حاصلات یاپو کاپاوا میدهد و ترک میدان میکند. همچنین بازیگر شماره 26 از بازی گرفته می شود جونیور و اکنون به جای آنها 2 بازیگر از هیئت احتیاطی واردی رقابت می شود. عبدالجبار عبدالعلیم زوده بازیگر شماره 22 به جای شریدین با بوف میدان میبراید و به جای جونیور باشد بازیگر شماره 55 جومی نظرف به رقابت وارد میگردد. حمله نوبتی در اجرای بازیگران حاصلات علی جان حرکتی با مرکز موقع برای زدن ضربه محمد جان عریپوف پیش روی او را گرفت. رقابت شهرام سلیمانوف با بواتنگ
حالا دوار با مرکز توجه میبرد، یعنی در مرکز توجه قرار میگیرد. دقیق‌ترش، شنیخترش و او کوشش میکند که همه رو آرام نماید. بعداً اجازه بدهد که دوباره توپ به بازی رو وارد شود و بازی ادامه یابد. هجوم نوبتی رو میبینیم در اجرای دسته حاصلات. اینجا بله معلوم بود که قاعده بازی ویران شده است از جانب جاویدان خوشوقتov. او بر مقابل جامی نظرف قاعده بازی رو ویران کرد. علی جان شهرام سلیمانوف پس اجرا کرده علی جان رو نتوانست گرفته. عبدالرحمن نظیمов پس به کناری راست. دالر یادگارов و توپ نرسید در آن وضعیت و اوت شد. بالا صدا شکی دوباره ما میشنویم. تغییرات های نوبتی در هیئت دسته برق چی است؟ جاویدان خوشوقتov تحت شماره 8 از بازی گرفته می شود و جای او ابوبکر سلیمانوف به میدان می براید و بازیگر شماره 17 مهربان حمیدov از میدان گرفته می شود. رقم 44 فردوس رحیمov واردی را خوبت می گردد. شهرام سلیمانوف پس به کناری راست. دالر یادگارov دالر سالی او با جریمه گاه ضربه. عبدالجبار با سر ضربه را اجرا کرد اما از دروازه دورتر رفت توپ. سرمربی دسته حاصلات علیدین توردیف حالا بعد از پروران خود اشاره کرده ایستاده است که بیشتر فشار بیارند تا اینکه توپ را بگیرند آنها، به خاطری که برخشی یک نفر کمتر است در میدان. توپ را با این نوبتی بازیگران حاصلات در مرکز میدان اینجا توپ را دوباره از دست میدهد جامین نظرف. کوشش عبدالجبار تا آخر برای گرفتن توپ اما کوای گاتسون اولین شده به توپ رسید. در این حالت گاتسون عبدالرؤوف قریب بود که خطا میکرد ولی به هر حال پس دقیق اجرا کرد محمد جان اریپوف. هجوم نوبتی دستش را او ادامه خواهد داد. پس با مرکز میدان بواتنگ پس به کناری راست. فردوس محمد جان دالر عزیزов دروازه‌بان دسته حاصلات توپ را گرفت و دقیقه 89 رقابت الکی شروع می شود. ابوبکر سلیمانوف حالا در تلاش آنقدر موفق نیست. کاپیتانی تیم منتخب توپ سالها دالر یادگارов ادامه هجوم دسته حاصلات در اجرای دالر یادگارov پس با مرکز موزینت را از دست داد. این موزینگر و از پای افتید. اکنون خود بازی را ویران میکند. در این وضعیت اونانا بر مقابل بازیگر شماره 5 گابریدزه از هیئت حاصلات. وضعیت استانداردی در آخرین دقیقه وقت اساسی بازی برای بازیگران حاصلات به میان می آید. شهرام سلیمانوف در نزدیک توپ قرار دارد. پرتابی او به جریمه گاه ضربه جانبی دروازه برقچی و کاپیتانی دسته قریب بود که اینجا با زدن گل حتی دست میافت اما ضربه زده یپئو کاپاوا کم دورتر می رود از دروازه حاصلات.
توپ در اختیار بازیگران برقچی و بالا وقت اساسی بازی تمام می شود. ما انتظار می شویم که داور چند دقیقه دیگر اضافه خواهد کرد و بازی دسته‌های برقچی و حاصلات 5 دقیقه اضافه می شود با بازی دسته‌های برقچی و حاصلات. یک حمله خوفناکی دیگری دسته برقچی را ما دیدیم. مسرور غفورов اینجا در حمله قرار داشت و اکنون ابوبکر سلیمانов از کنج میدان آمده است که توپ را به بازی درآورد. ابوبکر سلیمانов پرتابی او به جریمه‌گاه، جایش مسرور غفورов به نتیجه بود. آنانا پرتابی نوبتی او به جریمه‌گاه حاصلات. قمرالدین تا آخر رقابت میبرد برای گرفتن توپ ولی موفق نشد و بعداً او بر مقابل دروازه‌بان دسته حاصلات کمی یک حرکت غیر ورزشی اجرا کرد. البته برای این او به جزا ماند. برقچی بعد این بازی دوستان عزیز بر مقابل ریگر تداز بازی میکند در لیگ اولی و این بازی در سفر خواهد بود برای دسته برقچی. روز 11 اکتبر دیداری مذکور دایر می شود. بعدا روز 19 اکتبر بر مقابل استقلال باید بازی کند و روز 27 باشد بر مقابل اسخاتا. یادآور میشویم که در بازی آخری خود دسته برقچی بر مقابل اسخاتا و استقلال شکست خورده است. از اسخاتا با حساب 3-1، از استقلال با حساب 9-1 و از ریگر تداز باشد با حساب 2-1. از هر سه رقیبان بعدی خود دسته در بازی گذشته شکست خورده بود و حالا اکنون خواهیم دید که در بازی آینده چگونه بازی خواهد کرد این دسته. توپ در اختیار بازیگران حاصلات، حمله ادامه می‌یابد. داور اجازه می‌دهد که بازیگران حاصلات در هجوم باقی بمانند و توپ در دست کوهای گاتسون. ضربه دروازه‌بان علی جان کرامت‌الله خود بازی را ویران کرد مقابل عزیزبک دلیف. مهربان توپ را با بازی می‌دارد. هجوم نوبتی دسته برقچی با توپ قرار دارد. بواتنگ دو نفر مقابل او نمیتوانند ایستاده و توپ را دوستان ارجمند از پیش پای او گرفتن نتوانستند. ابوبکر سلیمانov بازیگر جوانی دسته برقچی اینجا قریب بود که یک گل شدیوری، یک گل زیبای به دروازه دلر عزیزوف میزد، اما دروازه‌بان حاصلات دستش را در این وضعیت از گل احتمالی نجات داد. برقچی یک نفر کمتر بازی کرده ایستاده است. حالا ابوبکر سلیمانov از کنج میدان توپ را به بازی می‌دارد. پرتابی نوبتی و کوشش مسرور غفورov برای زدن ضربه ولی موفق نمی‌شود. عزیزبک دلیف پس او مسرور از بین دو کس گذشته میتواند. این بازیگر نفر سوم را هم فریب میدهد. مسرور در جریمه‌گاه از پای میافتد. مسرور داور چی اشاره میکند؟ داور خاموش است و باید که مسرور غفورov با پا برخیزد. عکس الهجوم دسته حاصلات را میبینیم. توپ در میدان باقی ماند و عکس الحمله ادامه مییابد. دلر یادگاروف در کنار آزاد است. ضربه از بالای سر کوه گاتسون. دروازه‌بان برقچی توپ را به دست خود گرفت و شاید در حجره ور حالتی از پا افتیدن مسرور غفورov سنجیده شده ایستاده باشد. کارگردان این حالت را به ما نشان نمیدهد. مسرور غفورov باشد و پا بر نمیخیزد. یک دقیقه دیگر تا پایان وقت اضافه کرده داور باقی مانده. صحنه تکرار را میبینیم. رسیش بود، رسیش با پای بازیگر دسته برقچی بود. حالا صحنه تکراری که میتوانست اینجا بازیگر حاصلات عبدالجبار پس بدهد به دلر یادگاروف و گل دوم را بزنند به ما نشان داده شد. خوب در اون وضعیت از دسته حاصلات لوکا کابریدزه بود که خود بازی را ویران کرد. دلر یادگاروف خیلی ناراضی هم هست. اکنون در مرکز توجه داوری مرکز خورشید دادباєв حالت به میان آمده در داخل جریمه‌گاه دسته
حاصلات سنجیده می شود. آنجایی که مسرور غفورов 4 نفر رو فریب داد، بعداً لوکا بر مقابل او قاعده بازی رو ویران کرد. بیاید ببینیم دیگر بار صحنه تکراری همون وضعیت رو. رسیش با پای راست مسرور غفورов بود. باید از زاویه دیگر کارگردان این حالت رو به ما نشان بدهد. بیاید این وضعیت رو میبینیم. 100% قاعده بازی رو بازیگری دسته حاصلات ویران کرده است اینجا. هر حال خلاصه نهایی دوبار چی خواهد بود ما انتظار میشیم. کارگردان بسیار عالی این صحنه رو برای ما نشان داد و فکر میکنم اکنون نیاز بر آن است که دوبار به نزد اکران وار دعوت کرده شود تا اینکه در بازی امروزه خب قرار نهایی در چنین لحظه حساس در حالی که برخی یک نفر کمتر است عادلانه برآورده شود. در این میان ما فرصت داریم در مورد بازی بعدی دسته حاصلات هم گپ بزنیم. امروز 12 اکتبر حاصلات بر مقابل پنجشیر بازی میکند و بعد از این نوک روز 20 بر مقابل کلوب مرکزی ورزش ارتش بازی خواهد کرد در سفر. صحنه تکرار این حالت رو دوباره ببینید. با زونوی خود با زونوی بازیگری دسته برخچی مسرور غفورов با پای او زد. لوکا دوباره به نزد اکران وار میرود. مگر چی شدی که اینجا سرمربی دسته برخچی خیلی نگران بود. بله خودی دوباره به نزد اکران وار میآید و لازم است که با اول از تکراری به طور باید و شاید پیشنهاد شوند. انتظار میشویم. ببینید با زانوی خود با پای راست مسرور زد و این حالت در حقیقت به طور عالی حالا با داور مرکز نمایش داده می شود. به طور عالی تأخیر باید این وضعیت برود. ولی صحنه تکرار رو میبینیم. لوکا کوبریدзе حرکت خود رو کنترل کرده نتوانست و با پای راستی خود با پای راستی بازیگری برخی زد. به هر حال رقیبان بعدی دسته حاصلات پنجشیر کلوب مرکزی ورزش ارتش روشن و ایسا روشن است. خورشید ادوبایف دواری مرکز با تمام توجه خود رفتی همان حالت رو تماشا میکند. باید از زاویه دیگر هم برای دوبار این چیز نشان داده شود. از خوب نوربردوری کنوری که حالت افساید رو میگیرد باید از اون موقع نیز برای دوبار این وضعیت رو نشان بدهند. خب از موقع دیگر میبینیم اکنون این صحنه رو. قاعده بازی ویران شده است. چی رو دیگر باید دوبار ببیند از نو. و حالا تکنیکا و تکنولوژیا تا اون حد پیشرفته است که از هر موقعی که داور بخواهد برای او کارگردانی ما این صحنه رو تکرار به تکرار نشان خواهد داد. داور مرکز به میدان برمیگردد و انتظاریم قرار نهایی او رو. پنالتی از دوستان ارجمند کوبریدзе قاعده بازی رو ویران کرد و در لحظه های آخر پیروزی از دسته حاصلات میتواند که ربوده شود. در نقطهش خوب این دسته به پیروزی نرسد و در این بازی دسته ها امتیازها را تقسیم کنند. مسرور غفورov قهرمان همین لحظه از دسته برقچی اون نفری که 4-5 کس رو فریب داد و در جریمه‌گاه در نهایت مقابل قاعده بازی ویران شده بود آماده میشود برای زدن ضربه 11 متره و دلیر عزیزов که در بازی امروز بسیار ارزنده بازی کرد در زبان دسته حاصلات الکی 2 دفعه دستش رو از گل احتمالی نجات داده بود آماده می شود برای برگرداندن ضربه مسرور. صدای شکی داور مسرور ضربه و گل. برقچی با اون حالی که یک نفر کمتر بود در میدان با زدن گل دست می‌یابد نهایت و از باخت رها می شود در آخرین دقیقه بازی دور 17 بر مقابل حاصلات. و این گل با بیلال بابایف بخشیده می شود. دوستان ارجمند ما صحنه تکراری همان لحظه رو دیگر برای می‌بینیم که چطور قاعده بازی ویران شد و مسرور غفورov باشد با یک ضربه توپ را به کنج دروازه دلیر عزیزov وارد کرد. البته دلیر نیز آنجا سمت ضربه را معین کرد جایش نمود اما نتوانست توپ را برگردانیده.
корти зард довар ба ки дод инҷо ба бозигари дастаи барқчӣ ба хотири пеш аст садо шуд ки довар ба қисмати майдони ҳосилот гузаштанаш шояд ҳоло ками кам як дақиқаи дигар дастаҳо бозӣ хоҳанд кард. аллакай дақиқаи 101-уми бозӣ аст ки идома дорад. ҳуҷуми дастаи ҳосилот ирсол ба дохили ҷаримагоҳи барқчӣ аз пой меафтад инҷо лука. акнун эътироз мекунанд бозигарони дастаи ҳосилот ва боз чӣ шуд? муҳаммадҷон арипов ходи бозиро вайрон кард магар офсайд будааст. бале лука дар ҳолати офсайд қарор доштааст. довари марказ ҳоло хуршед дадобоев инҷо боз ҳам ба амал мегузарад ва чӣ кор хоҳад кард? корти зард ба мураббии дарвозабонони дастаи барқчӣ дода мешавад. бале дӯстони азиз, ба алишер тӯйчиев, яке аз шахсиятҳои шинохтаи футболи тоҷик, ниҳоят садои уштаки довар баланд мешавад. дӯстони арҷманд ва ин бозӣ пур аз рӯйдоду пур аз эҳсосоту пур аз ҳаяҷон байни дастаҳои ҳосилот ва барқчӣ, аниқтараш барқчӣ ва ҳосилот дар даври ҳабдаҳуми лигаи олии мамлакат ба поён мерасад бо ҳисоби 1-1. хуб, бома арсен назарияти дастаи ҳосилот дар дақиқаи 28-ум ба задани гол даст ёфт. баъдан масрур ғафуров дар дақиқаи даҳум илова кардаи довар ба задани гол даст меёбад аз пеналти ва ҳисобро баробар мекунад. акнун дӯстони арҷманд пас аз ин бозӣ дастаи ҳосилот бо 20 имтиёз ва на ҳосилот бо 20 имтиёз не, балки ҳосилот бо 18 имтиёз дар ҷои ҳаштум боқӣ мемонад. барқчӣ бошад шумораи имтиёзҳояш ба 15 мерасад. ташаккур ки ин бозиро бо мо тамошо кардед. ман иномиддин аҳмадзод шораи бозии дастаҳои барқчӣ ва ҳосилот бо шумо будам. бо ҷамъи ҳамкорони техникам то дидорҳои дигар сарбаланду муваффақ бошед ва аз варзиш дур нашавед. хайр. زیتو سعادتی ابد نصیب ما
фослиро зуд бигир ки дигаре нагирад. ин ҳолат дар ҳар хона метавонад рух диҳад. баъзан фаромӯш мекунед ки ин ҷойҳои холиро пур кунед. ёвар дар ин ҳолат роҳи дурусти ҳал аст. барои субҳонаи хушмазза ва хотирмон будани маҳсулоти тару тоза дар хона кофӣ аст. номгӯи зиёди маҳсулоти ба завқи шумо ҷавобгӯ замина барои як сутки пурнишод аст. хонаводаи шумо сазовори дастурхони пурнозу неъмат аст. Очаҷон пага ба мактаб? Паго, духтарам. акнун таътил тамом, ба мактаб бояд рафт. ҳаловат ва мӯъҷизаи бардавомро дар оила бо маҳсулот аз ёвар таҷриба кун.